Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satu. Ya ami banua zoaya, ma ande nota rugi gango horitan de fini hakeriso. Ya somwa watu de ita babe amoi funa keriso, baba netena fa auri sila aitu. Ma owai ami badui zoaya ya ita Yesu keriso, ya ahovu. Ya fau khemi lowalangi. Data owawa ededa bangundasi hova. Data omusoi ededa baba malua fasumangeta kelowalangi. Tasuno ia manuna ita moroi bambu kuzinuna numero fitu ngabua sisara badua khau Yehova manuna do. Khau Yehova manuna do. Mele
babaria bosa, baba hasambua kelobalangi muzizio zato. No obulo ita badae, badai lo walangi ama, babadai nononya Yesu Keriso, babadai gehehani amuni Fangori fida habada Yehova sino membai banua siawa abadana. Simana zimona anda, nifonuka nuka safusi, bala emana saai ubunu dunia bazura wa ori anda. Bau ombaka dunia, baji so amagu, baji so malaika anda khenia. Haleluya. 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 Mangando ita, he Yesu Keriso so aya zaurinda uga, baso aya sinomate, fa orima bafa amatema bano badangau so, he namaterem baba dana sigona luma wa amate, bala ata unda aga, meya uga zifau khema, tebai ita handa aga fa abole wa amate, meya uga zo aya sangurifi ya aga. Ia da mangandega kheu, damalulu kheu no soma babotoma, fa orima bafa amatema, meya uga zokhe ya aga. Gogohe dangama, batologa berewa makome, ena utola masenda wa auri sila aitu, berenono Yesu Keriso so aya ya aga, sauri basa matera sifau kenama, awage hehani amuni ya duhu mudadao zato. Manuna ita moroi bambu kujinuna dua ngautu aena ngaflua efa ngawua si dua dozi ita fefu omuso dededa. Pombaso daromali lowalangi si fofona, tehalo moroi bagamamu ulali si fofona, Yesaya faza telunga fulu awalu, ngawua si Sara, irugi ngawua si walu, imane taromali lowalangi. Bameloda bamo feke hisikia, fekenia famunu, bamo ikenia zama ele ande, Yesaya ono gamosi, imane khenia. Oroi hadani wa si mate senda uge le auri Ba ibali ia hisikia io tahegem bagole ba mangande ia ke Yehova. Imane Yehova tere tedeu wale si farinda odo wanotenga situa tedenda o wanere lalagu ande funau. Aba wano o ezong masinda uge. Ba meke ege si bai hisikia. Basoni wa Yehova ke Yesaya imane. Ayo wa ke hisikia. Da ni wa Yehova. Lo balangi duau Dawido ande. No urongo wangandeu. Ba no uila dawa hereu ande. Ba udou no sou mewele lima fakete. Ba uefa enda uge banua ande, badanga razo Asiria ande, uba asaem banua ande.
Pada danda ke Yehova, wa ifalua da Yehova ni fauunia ande. Mangawuli luma ande, ube ha uga bosi, sino ahende luo badanda luo ande kegahasi. Fulu bosi. Bamangawuli luo si fulu bosi, sino ahende ia badanda luo ande. Simana daromali lo balangi, manuna ita moroi bambu kuzinuna, efangautu adola efanga wasisara, hesamati kezoaya. Fahore, ya ami ira talifusa, natawa elo horoda wafalimo ita, wasiduhu le badededa, nata umbaka horoda bale faro ia, wanosa tule ia, wa iefa keta horo ande ihaugo ita, aba wa iheta ita fefu bazile atulo. Anda damoi ita fena lo walangi si fau fangi dengi de bawang umbaka horoda mujizio zato. Mangando ita, helo walangi ama kema ciso bazorugo, ma ande, ma ande sawa gele kemuro si aike bade dema, menotola nasa ete kema falukanda aga wa ibuha de deu, aboto bade dema, wahaya uga gumbu bangorifi kema, hewa esimane, baba orima atsese ma olifuga enda uga, mabaringaga fefu salua baba orima habur wa abule bafa atolama sa zamusana. Atsese lebade dema ginota si sekini be eukema, baba ngalo gay ke halo si fautu bazomasi de deu. No ipatere wa orima somasi nasi soloheya aga baba atekiko. Omasi gananda aga na ya uga zamusana zamatere fa orima ande. Baba abole ke hehani amuni berada moro si bai bade dema si fau fangi dengi de ba si fau fangi sade de sinduhunduhu moiga mangalulu tane fenau baba ngande fangi fahore berada mata tena fangi fahore si oroinda uga beraba omasiu khemaso ayaya aga Yesu Keriso irege baga furiata tobalinda aga irauno ni omasi iadu ube egino te mangando badoza sama sana fona lo balangi sara irugi 2 meniti. Hakasi tedau khema ama babe aifa khema horma ande maafefu ya duhu manuna itamoroi babu kuzinuna dua ngautu afele 5 ngawasisara alimaga wanosarere. So
bangefa hore imane khania Yesu ya odo me moso bafa auri samati khegu ba auri hewa ai mate ia badoji sauri samati khegu bale mate irugi zila aitu la khemi khlowalangi siawa Pombaso taro malilo valangi si mendua, te halo morobaga mabuula li si bohou, fama ele fazasara ngavua efa irugi ziwalu. Yohane zanuradae bambanua niha keriso ande. Si fitu ba azia, ia faluha ami va ebua dede, ba faohahau dede kejiso ande. Sino sofona basi moi danda baba geheha ande, si fitu si sofona dadauma ande. Baka Yesu keriso zamaduhu ande, sila faroi sia azi oroi bangai jimate. Basama tere razo ande bagulidane, kezango masih ya ita ande, sino mangifa ya ita bahoreda ande dunia. Basino mame banua ya ita ba ere namania lowalangi ya khenia la khemi ba faabele irugi zila aitu ya duhu. Hiza so ia balawo bala ila dan ya ia doji her. Basamaha ya ia ande ba mege ege dan ya ba khenia fe fusoni habaguli dano ya ia ya duhu. Alfa dao ba omega dao iwa soaya lowalangi siso basino sofona basimoi dania sama tere fefu hadia ia ia ahowu zamondondomu tarumali lowalangi basame badede fasembata ke lowalangi ia dae tabe gina tekheda babolohe fasumbatada ke lowalangi ta osamuzaiga vame fasumbata si fofona si manege zimendua abo zimedelu bambanua ni hakeriso si fo ibadah moroi banomo tola lafa ema basumbata basken barcode si so ba monitor mazuit la transfer barekening BNI evavla BNKP Jakarta. Basi ofona uan data fondondongo li lowalangi me imane. Mi ofonai wangalui banua lowalangi ande. Aba ba atula doda ande khenia ba tebe nono dania khomida fefu. Gasa-gasa wame esumangi pasembata ke lowalangi. Manuna ita moroi babu kuzinuna numero fangautu afitunga pulasara ngabua sisara batelu boy rere.
satu. Ayat 2. Ayat 3. Data fatsau basembata ande fona lowalangi muzizio ita fefu. Manuna ita moroi bambuku zinuna numero 2 ngotu a eneng aflasara ngawasisara 2 baene ya zumange. Mangande ita. Yehova lo belangi mani lama bade Yesu Kristus isoba zurgoyawa. Mande sawa gele khusau lo bungian de soya nung marugi nung mume.
Bano tolo na aga, banororoga na aga, he keluargama, he ni bayabayama, ba he fe fujisohema banororoga na aga. Samigo silale banororoga na aga. Eso aya, baragabu-gabu gahemu, mangalulu na aga. Yai game lama mato iya, enas to bali sumange sumohua, sito bali fangebuwa banuwau bazorugo. Polo gedeu bahorema, bafahubu unda aga si soban momo, bahe si sobi banomo, ba de Yesu Kristo no manghane na aga, ya duhu. Muda dao zato. Data fasao zinuna fasumangeta kelowalangi, si fofena moroi ba faomasi lingkungan telu, itete aifada dania moroi ba komisi perempuan. Ia dae mubeegi nete ba faomasi lingkungan telu.
ia dae moroi ba Komisi Perempuan secara recording.
data faana dededa, bamondongo taro malilo walangi, manuna ita moroi bambuku zinuna, otu a nga flatelu ngabua sisara, uhonoge sibai dedegu. dedemi awe gira erami fa ohahau dede andre helowalangi sabele meroi bagera era ni hafefu bahe keriso Yesu ya duhu amaina ni omasia bakhazo aya yaita Yesu keriso fatua le tabasom berehuhuo data fadorongo kheda hava atozi tubu awe zinomate bare defi andre si fafana fa atozi tubu fele daluniha fa atozi mate da fituniha ba fa ato warga jemaat goi ira alawe fangautu afitunga fulu aniha ira matua fangautu afitunga fulu aruaniha fa ato fefu si wangautu a fabulu arua niha muzizio zato manuna ita morai bambuku zinuna numero fangautu afulu ngawasara heza sa usodra Say
fitu irugi siwa imane. Le sabaheda sauri bahenia mana. Bale si mate bahenia mana. Na auri ita sa bahazo aya wa aurida. Bana mate ita bahazo aya wa amateda. Tobali he sauri bahesi mate ita bahazo aya ita. Da sambere wa mate keriso. Ava wano ifuli auri. Ena o ifatere zino mate ava zauri. Buku zinuna numero fangautu afulu ngawasi dua hezasa usera. Faza fele lima ngawazi 50 fabe irugi 50 fitu imane no alama ba amate andre babe mena hezo be menau fa amate hezo duo me fa amate batuo ba amate andre baya ia hore andre ba fabele hore andre baya ia goroisa bani suno lo walangi same kheda femena andre moroi khezo aya ya ita andre Yesu Keriso. Buku zinuna numero fangautu afulu ngawasi telu hezasa useda.
Data baso kheda da Roma lilo walangi. Moroi bazura zinuna faza siwavulu. Ngabuazi Sara irugi ngabuazi fele dua. Sinuna siwavulu ngabua Sara irugi fele dua imaneta Roma lilo walangi. Heso aya. Sawateman rauga gete-gete waara. Mela anasi tumbuhili. Mela ni wawai menatane. Awa gelia ulidane fefu. Gete-gete waara. Banolo walangi rauga. Efuli abali gabu-gabu niha. Ba efuli ewae. Mi faaso ami ono niha. Hula zima menevi. Na nonumale iya. Si manakha uzihana fahe. Hula zango efa zisaravongi. Hanigo ira, fangifi ira, bana mahemolumbanua, bahulen ruu, si fuli molendru. Sobobo si hulevongi, ba sobulu, ba natane ovi, balataba ia, ba aleu. Fanuma andra sazi mangaya aga, ba baba abau dedeu andra tekeani da aga. Horema no be baga mauduma, ba folau masilo roma ba no be bahaga baba me andra. Taya-taya sambongi mafefu baba abau dedeu ada. Hula de ate ambeve wa anu malen fima andra. Fa anau no soma andra ba fitu nga fulufake. Ba na anau ba walu nga fulufake. Ba si sehinia ba fangerege dede ba fa makau. Si fulai ia wa anu male si hobo da aga. Hani aza boto ba dede fa abale venuma andra. Ba fa abau dedeu andra wa ngata ufia ia. Fahada aga babange raibong ima ena emas sedra dede satua-tua irege da bombaso taro malilo walangi mangandre ita. Helo walangi ama saha ketede. Mangalulu da aga fenau mele mamale-male ba omasime da aga. Folombase zino irege tede baba sedrata bahore. Ba fuli fatubua zi bohong ebua babangila la khemime andre. Tologa ya aga saurina bagulidane. Famaila mau guna azito saiva aurima andre ni teheu baba ngalui fangorifi no soma baba musumange ya uga ya duhu ya hovu fefu fa aurini habagulidano andre hasikoli bale si ogete da odania ni suravaulo badua goridro fazalima ngawasara amaidola zitorei banose ni duduga dania. Da ni duna-duna gay moze bangenu-ngenu dedenia si tobali gay ang andrawa dedenia khezoaya badaro malilo walangi si notabaso si tobali erenuada si tefau dugay baluomigu maekhe fanerete de fauri sile aitu. Hadia manana si zura zinuno andre ngenu-ngenu dede ma ang andrawa dede moze. Si fofona ibaraga zinunania moze bangabua sara babangabua sidua. Isuno lo walangi somboi, isuno lo walangi sanga asoga, ba isuno lo walangi sohe basamatera gofa dia ya bagulidano andre. Ya iya goi zamatera ni babai dangania ulidana avana sinia mafefu. Bana tabaso dane iraama iraina ya iya goi zamatera fefu. Ni habagulidana andre. Dan nyonya bangawasitelu dani mane efuli balia gabu-gabu ni haba efuli wa mi faaso ami ono niha. Da abale zo aya sila su-asua badaani suno-suno moze andre badaro malilo walangi ma ekhe. Si mana gay bangawasiefa iwa bada balo walangi gay zohe balo walangi gay zamatera inote. Fefu ni duna-duna niya yo taray nga wasara irugi nga wasiefa bawa maduhu balo walangin rano Gizraeli ada salawa ya wazalawa. Sobai sohe basamater. Ada danya iwa bangga wasisara sawate madra uge. Engkaulah tempat perteduhan kami natafagi bahasa Indonesia. Hadia bere nola tanda nola ila nola rasoi sama sairano Gizraeli batolosa va abele zo ayado. Yo tarai dania mesoira badana misirai tebua ira badae bala tere-tere padang gurun fabulu fake va ara adolo ira badana ni fabulo walangi khera
Hewa aya sese mama dao ira ke zoaya. Ba fa bole ba umasi zoaya gi khera le suasua. Si anage Moses samosa yo tarai me tubu ia mege. Ya edo na labunu ia. Ba itolo soaya. Ofeta dania ia soba istana Farao. Ba ofeta ia ge dania ba pelarian nia. Ba irugi to bali ia sodonia ba gotalua rono si Israel. Dania na tabaso ni wania ba lima Moses faza telunga fulu atelunga wasidola fitu imane sawate lo walangi andre sile aitu. Babada etou bata ionia zile tebule no iti bane mali fenau bano imane hori. Adeni wa Moses badaa wahalo walangi lemba-lemba saro bahalo walangi vee bambanuania. Halo walangi lemba-lemba saro, bahalo walangi vee bazamati bakhenia. Si manogai kheda, ya ita samati irugi mane maukhe. Si dua ngenu-ngenu dede zanura surazinuna bangawasi fa irugi. Maaf, ngawasi fa be irugi ngawasi ene. Fa aboto badadania wa fa auriniha bagulidana andre fa auri boto tana andre le fa agbele ba le sio gete ya mai dolaga dania sote luka da ni faigi da bada banga wasi fa imane bakalo walangi hula zango fa zi sarawongi na iba bahasa Indonesia ya imane seperti giliran jaga malam banga wasi lima imane fa urini hula bangifi seperti mimpi na tokea ia no awai mimpi da basi telunia fa urini hanre banga wasi lima be banga wasi ene imane hula duu seperti rumput ya segar ia pagi hari manu aleu ya basi tanya obi hula zimane da ene ia mai dolaga wa uriniha wasi dunia lehat de ia fa abelada sitobali kebanggaan da baba uri andre nadali ba aniha bai hadaga diwania banga wasi telu wa si otarai gabu-gabu niha bai fuli bagabu-gabu hadia bere behani babai dangalo walangi ita na ubeba bahasa Indonesia bere hula amba tepat na ali ya imane manusia itu penuh kelemahan dan keterbatasan sesungguhnya sebagai ciptaan mo amakaita bada so sebuah hukum terodinamika dua ba ilmu pengetahuan alam zangumae wa fefu go fu hadia ya zisoba gulidana andre hasabale wasabubu baterbasu niha badai wa hasabale sabubu simane dania ni wania badua goridro fanga wafle ene imane tekiko boto are hasabale si tekiko boto tano andre amaina hasabale alua ma abubu baboto tano andre hena me abolo ia melamane nalamane hinombo ia tola ifezawa zifa 50 kilo banano mulai sa emasu ya 50 mendo mana ngafulu fitu ngafulu te bayohe zi 2 kilo nai. Dan ni fotai fa abubu ba tekiko boto semakin merosot. Nah, so telu ngawale ba abubu iwa ba hukum terodinamika dua ade. Si fofana fa abubu secara biologis. Ada ba abubu secara biologis. Fa abubu ma mo alata ba abele boto. Ya. Na barodaana mungkin manebe otot rabapa ba kore sa edana no itugu tedon refi ada bai milai si ai ba lobotomia da pemuda-pemudi akore dania dao si dua fa abubu secara psikologis artinya fa abubu mamo aleta wa bele wangera-ngera mo aleta sa ene wanengeninia hadia ia daya tahan daya ingatnya semakin menurun. Ya, malamane nalansia ya lamane tinggal bagi amnesia ya. Pokoknya daya ingatnya semakin turun. Olifu-lifu iya tolah niwa nia matoli 5 kali bazima zino iwa no meke. Babai tamane hana si maneda aso aya. Memang si maneda naturnia wa auria de bagulidan. Basi telu fa abubu secara kronologis. Fa abubu mamo aleta nrofi
Ina tama auri baguli dana re mo ambo tapi tamanele na ulang tahun ita panjang umurnya si dunia itu gua abubu gina tada be aso baguli dana re. Fefuni ha iwa bada aba hasabala itara baba duha ba mate bala sitola mana hada gofu hawa ibu haratonia gofu hawa abebe ekofenia ba gofu hawa alawa fakania ba he gofu bisa atuatuania secara akademis te bai itaha ni fotoi baba duha ba amate. Si telu ngabua si fitu irugi si velezara bara mesile fa abala niha babara melesi ogoto ia ve asoba gulidana andre ha sambal ya ita niha andre te ohe bare baba banguhuku hadia bara me ya ita niha si soba gulidana andre niha safanu hore basafanu olalewa samo sale satulo iwa bare hore sa da azolo heniha au hauga bozara khada bada imane no hauga khada moze banga wasifitu faluha benuzo aya ngawasi siwa maaf ngawasi walu lesi tobini khazo aya ngawale horada ena tawa ai lela ila ni habu bale mama I horzo aya ena wawa khwadita bole fakawa rodo pa le solin kura o misalnia la ila ni hagulidana la ila ma da fadita ina da fadita bale mama I horzo ai le korupsi da odo la ila ni ha la ila fadita ba le mama I horzo ai itu lalu ngawasisiwa fa amarase zifaluha bongi maehe boto tane andre ada iwa dania banga wasifulu imane fa anaunosoniha fitunga fulu irugi walunga fulu fahe ba fangeregeda de teramo ibadau banga wasivelezara imane soba aboto bade de moze andre natafai gimi baso dania maina banga bazalua ba famose fazafele efa berwa madara no gizara eli alua benuzo aya sabelebele ya bahewa ai simanoi ba ifuli ibe ebu usalinia ba bangorifi soinia andre na soba malalini era ba fangisa dodo sabelebele si efa safuria da baba aboto bade de moze ni duna si telu fausate moroyawa mege ada tolosa zo aya moze hekania bahe baba ori dano Israel aboto si bai badadera bate bai laterala la vegoli baguli danandre na lesoaya si fokhera te bai manela khama dana gama bula lilo balangi andre khera tanaga na anana tenga bere ve fozo aya ba fatolosa so aya balala ba aurira ada iwa banga wasi feledua ada amaina fahada aga babangerai bongima ena emasoda dede satua-tua. Hadia geluaha bongi, inote atau hari. Maguna wa boto badada so telu ngawale ni fotoi inote. Tenga bapa mainori inote da inote si dudu inote. Yang pertama inote kronos. Inote kronos ada inote sitoole. Lamane ngalo sinaya salasa rabu. Inote da bawa si Sara, bawa si dua, dan ifatoi inete kronos, ma bawa ma defi. Lalu si dua inete aion, ada inete aion, inete beretadana irugi be aso Yesu Keriso si mendua. Yo tarai beretadana irugi dania be aso Yesu Keriso si mendua, dan ifatoi inete aion. Ba inete si telu ya yada inete kairos, inete salua sila saai mangavuli ma mangandauri furi. Leifuli ya furi ina tekairos. Jadi kesempatan daa. Dan ni fotai ina tekairos. Hafa tua sogi neta muguna mu foosi. Andra muguna sibai ama ina menoa boto badada hadia ni fotai ina te. Muguna sibai ita babangerai bongi. Mesile ararabe asoda bagulidana andre. Muguna sibai bangelama bafangenana balalaba auri. Baba bangerai bongi moguna ni fotoi dede satua-tua. Ta catat ta garis bawahi da. Ena etola ta erai bongi da moguna dede satua-tua. Adia dede satua-tua iila zitola aba zitebai. Iila ziseki aba zileo. Iila zobasi lo balangi basogoro lo balangi. Iila zitetutu badada bonia ba iila zangongo wa etedena bonia batane bonia.
Baba ngohege tete satua-tua mo guna gama khaita si sekhi kelobalangi. Da odane ya isura Salomo bagamai dola faza sarang awasifitu fangata ufi lobalangi bereta batua-tua. Da ba muhalhalo ke hehe ba dododa. Wo tiba-tiba hadezi faudu hadezi lo na soga makhaita si sekhi kelobalangi. Na ira hebi saita badau. Hadia soga makhaita da si sekhi kelobalangi na lemang adro ita. Hadia mo halalo ke hehani amoni badodo dan aresyai ita babo ikuti ibadah. Tatu tafareso dodo da badau fatwa sogineto. Fangodali gelobalangi ba famalua taromalinia balalaba auri. Da ba yo dani ufuli baso kada ngawasi sara Yehova sawate madra uge. Da ezanga tua-tua oniha baba nere lala bekoli bagulidan. Bada ege zanga bele oniha na oya zifaluka ia fanandrai ge famakau ba fabude de balala bekoli bagulidan. Na lo eheha ba faniasa. Tekeke batola mana ihie ia baginia ba huktor. Nah, ada beredai ira ina. So lima khedang gange renua bada Roma lilo balangi andre. Jitola taolohesi balala ba aurida babange raibongi. Sara. No tarongo mege hadau gazi tubu kheda badang. Bahadau gazi mate. Tak ada sawagele oyazi tubu. Baisa ine lagi taila habaragi no toda dani mate ita. Berasi tola mana hada balasangila bawa beginot. Tak ada baisa wagele ibeke dana saginot be aso bagulidana ande babangi haugela lava auri. Leula hadau ga baramigu mege ande zimoi ba levato bangi hauge levato. Bahadia aboto badada hadia gelwa be amoi da balevato. Itaria mana mefona sempat urongo-rongo tau mangada balevata balamane he malaika zatua bai fatogi bai fafer fasala da maina naso zo laudau teng si mane dau fe amai da balevato si saraua fanera tada da no pernah fau kheda ni hani omasio da ta ada sawagol basi dua fa masugi badada da badani agoi tatara babadu ba mate bahadia no mama anu ita. Hadia berwa tujuan hidup daya ita samati baka kerisware ayaya wogame nahia sohonwa surga yang baka ama kaitada kelobalangi data ehauge badabadaniha data ehauge na barada a lefa a ita banabadaniha lefa hede ita banabadaniha mulai ta ehauge daira ama iraina bere bada Roma ba masih dalo balangi na tau masih na boda nila hor ya dai. Famalalini era ba famobua famati dani ba lo dani hari hegu ba mate ba fauri hegu keriso. Fama anoda ya ita na tohara Yesu keriso simenrua ba na isofu kada hezobua ma ba be hegu. Si dua taha ba taugo. Adia ni taha ba adia ni taugo. Taha batau ge fefu ngabale ba makau fanandrai ge ba fafeke mehaga sagasa bekoli bagulidano andre amaina data beloi ta baba sedrata baba mati mesi dunia fe asoda bagulidane bukan akhir dari segala-galanya mesosa ni gambe-gambe dan ahia sohonoa ni dana-dana da sabele sekhi meroi bagulidano andre ba fatola takhamo da ba imanesa na ole irugi gamozua da ni orifi. Medomana keadaan ziteraaba dua fake masa-masa pandemi COVID-19. Tato yang mana si falu kaya ita. Hefo sama kau botoda. Bahega ifabu abazoguna. Oya volohi basi falu suya ita batane bonia. Data taga ba data taha mele zaya gole da efefu. Amin. Si telu angelama. Ada angelama. Me inoto ada inoto sila seki-seki. Ya itare samati bakazoaya amai dola nono biri-biri si soba dalu na sugatua. Oya ngabale za mailungu. Abo daniha soroyomoda satuada iranoda talifusada tolas tobali sa mailungu kheda. Era dododa. Soguna baboto o masio dodo batane bonia. Oya i ofakake da ofefu afoka baba maheu famatida. Angelama ama ina boiteki konoso bereboto. Si afa, fo osi
ba oguna ginete ba mo sumange lo balangi baba bango masio abodaniha simane ni falua Yesu Keriso baba ngorifia ita mate ya badola refa bahili bagologata basilima ole bailo balangi o aurifaga da romalinia me fangata ufi lo balangi sa bereta ba atua yatu data baso kheda ta enronga lida ni tane badada sinuna siwabulu ngabua sifele dua sinuna siwabulu ngabua sifele dua ta enronga lida he sisoba nomo lo balangi adai bahege iba nomo zamesana bo ikuti ibada ta enronga lida sara dua telu fahada aga babangerai bongima ena emaseda dede satua-tua mangadrita ifuli mahasuga dede ma fenau Yehova lo balangima badai zo aya yaga Yesu Keriso ni Fatima sangorifia aga so hagala daromali ande sama suki badedema wa sila araba sila ogote be asoma baguli danu ande dama towa raga badangau ena situgu ma ole bai ba mahate wa urima fenau irege eheha ni amonia za matere fa urima baba ngelama baba ngenana baba bangoguna ina tu ade si faudu bazo masilo balangi hewa aino abai berhuhua ade balefa lema male swaya ba mohalewa ge eheha ni amoni badede ma za mesana badede banuama ba vanerete de taromali ande samarou tedema baba sedata baba mati baba anaugole irugi gamosua bade Yesu ma ande ni andema ya Tuhu data fauga lida bama maduhu famati ni hakeriso endonga lida ya o mamati kalau walangi ama sila amba fa bele somboi banua siawa abodana ya o mamati ke Yesu Keriso so aya ya ita ono lo balangi sia samosa ni temani nania Maria kegeha ni amuni ono no alawe ia no managa huku ia barembawa fundio filato no te perefa ia mate pelako no mo ia bambanua niato no moso ia moroi bangazi mate meno irugi jite lungaluo no manahai ia moi bazorugo dumadao bagambele lo balangi ama sila ambe pa bele iyo taraida mangavuli ia dania bawang huku niha sauri abazina mate ya o mamati kegehani amuni ba ufati hasamba banuani amuni fefu niha keriso fa abasani amuni ba fangefa hore ba fe mosomboto zimate ba fa auri sila aitu ya du mudadao zato ya dae tapondondongo gango bakata bambanuanya keriso nifa ema majelis jemaat Badai Majelis Jemaat BNKP Jakarta, Maowai Amifefu Yahowu, Shalom. Ya sobo watu de ita be amui, bawa sumangita kezuaya mahuande, tera da talifusuma sabe namui bago saliande, awon da talifusuma si sobanomo zamusana, ni dena denama
ba bangundasi ba wanunoda lo walangi ba jima khande to bali del hobu ba fangaro ba matida kezo aya. Sangai halo balo minggu Fenada dula walu bos filetua 2012 sara uhu sebua pendeta Yaman Ziga STH Emin agende Satuan Ya Keriso Amalian Ragea tei minggu Advensi Fefena linio gunae bahasa Indonesia angum bakata tanebe ineto eroro lingkungan sifau ibadah bagosali BNKP Jemaat Jakarta minggu 28 Osis Filizara 2012 sara yaitu lingkungan 2, lingkungan Eva, ba lingkungan Unu. Jadwal kegiatan tola tafagi ba zuragang bakata ande ba poin nomor 1 sidang majelis jemaat satu lenia hari Sabtu walu posisi sara 2022. Merubah Komisi Perempuan. Membaka ba PA Komisi Perempuan tevaluo bangalu hari Selasa 23 Pos Filizar 2012 sara bezi felezi wawib ofeta te asebai secara virtual melalui link join Zoom meeting. Sangai hus Pendeta Weli Krishna Gulu STH bahasa ngayang gende Satuan Ya Keriso Inatomi Loli mututena fefu ndotoroto Komisi Perempuan fau ba PA ande angom bakata ande no salahi zura wogauni ngoreba Komisi Lansia mu bakal ba PA Komisi Lansia te falua bangalu hari 1 tubla fitu bozi fileza 2012 sara bezi file fawib ofeta te asebai secara virtual sangai huhu Pendeta Ya Aman Zega STH Emin mutetena fefu ndotoroto Komisi Lansia fau ba PA ande angom bakata ande no salahi zura wogauni ngoroi ba KPHBG rangkai kegiatan yo terai advensi sara ofitasi Eva tola tabaso bazura gangom bakata ande ba poin nomor 2 yaitu jadwal ibadah Natal Malam Kudus 2012 sara tutup tahun 2012 sara dan tahun baru 2022. Tema Natal 2012 sara yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dari 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Subtema BNKP Jemaat Jakarta bergerak bersama mewujudkan cinta kasih Kristus di tengah kerapuhan dan kesulitan akibat pandemi COVID-19. Poin nomor Eva itu bagian B mulai hari Minggu File Eva irugi dolo walu pasti Filezar 2012 sara tim multimedia dari KPHBG telah mengambil video penyalaan lilin dari masing-masing jemaat sebelum atau sesudah ibadah minggu di ruang Nehemia untuk ditampilkan pada acara penyalaan lilin Natal Malam Kudus. Bagian C, batas waktu pengumpulan video paduan suara atau vokal group dan video penyalaan lilin paling lambat pada hari Minggu 5 Pos Filetua 2012 sara. Turia babu dedo. No irei gulidano onoda cel fairi halawa ono ama ina lofin halawa lingkungan eno. Melu hari Minggu File Eva Pos Filezar 2012 sara bezi file bitu aifa onowip tane obi ba rumah sakit Hermina Jatinegara Jakarta Timur bano te ohe bakabu lo walangi melu sinaya file 5 Pos Filezara 2012 sara ba TPU Pondorangon Jakarta Timur ande berdau data ohe babangande ena lema malu-malu ibe eba bolo ba fondara tede lo walangi bangambate baba dalifuse sitoroi morofuri Turia dauno situbu membaka kera wano tumbu nono matua ba ngambate ama ina dare laulil lingkungan 2 melu hari sinaya file 5 Pos Filezara 2012 sara bezi fulu evanomip baru rumah sakit Bunda Menteng ina ba ono no itolo soaya
Fasepata sanadesa ba Natal 2012 sara fau ba tahun baru 2022 walala halu ni fa lua ba ginute lua fanerute de baba tu Yesu 2012 sara fauma baba morago de fisiboho 2022 te obloi va sepata ni fasau fena yo tarai a divisi sara ofeta divisi efa aine data ohe sumangi fasembata si fau muso dodo wanu deheni halu kelobalangi pamayaga idana dono te umbakaba banduan ya keriso wa mfalua pamayaga idano irono bangalu minggu 5 posfile 2012 sara borodae mututuna bazatua dono sedena fau enao la fasurao di dono si fau babu bayaga idana kezatua nia keriso balingkungan sama sana bate falua prabaptis balu sapu efa posfile 2012 sara bezi full whip si hulawongi nahia gedung gereja BNKP Jemaat Jakarta. Sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta mufuli mubakal wa mufalua walukata doton Majelis Jemaat BNKP Jakarta maekhe anda aifa kebaktian minggu 12 sara filsat 2012 sara bezi filet 250 wib secara tatap muka ruang ibadah gereja BNKP Jemaat Jakarta. Vefu roto Majelis Jemaat Foma BPPJ BNKP Jakarta. Tekauni vefau ba persidangan ande angom bakatade no salahi zurabogoni. Fasembatan ni tema baremigu ande oru dua ni tema faibua fele zarazuta siwa ngotu 10.000 ngautu Rp50. Nio gunao oru duania 38 juta 2 ngautu 4.000 siwa ngautu Rp50. Wadai Majelis Jemaat BNKP Jakarta ma anda sawa gelo keratali fusa sino ma ema sumangi fasembata ya si te dobo masih lo bolangi keratali fusa ma fefu iba halu ba heba bunga batu sana roteda lo batu baru minggu are yo trai file 5 irugi 12 sara pos file 2012 sara fato file ziwaniha ya ho wander tere lo batubu ya ifa hombu ami lo walangi ni basa siro mae ke bamigu fanada yo trai hari sana ya ofeta hari Sabtu tola tafai ki bazura kang bakata ande irugi da kang bakata sawagulu ya hobu da ta asiwalisi heda lalahalewa bazima andre manunai tamore bambu kuzinuna efangau tu atelunga fulu asiwa ngabuas sara sombanua sisehisibai. Gadada dan mangandra ita mahasuga dada maga mauduwaha kadada Yehova lo walangima badai zo aya ya aga Yesu Keriso ni Fatima sangorifia aga samigu sino matalu ile sifarai lo walangi bakhema heya aga si soba no lo walangi ya dae baheba nuau ni hakeriso si soba no mora zambesana so ikuti ibadah ya dae afangada sawagala zitola mafasao fenau me aboto badedema ama lema ne fa belema baba nerelala be koli bagulidana bate bai manendra aga so aya baba nere ya iya na lefa o masilo walangi bakhem lagi mabinian ra aga fenau o ya zala horo la lewama
Sitobini baka bagera erama bahuna dedema, salua baiha babehedema babuah-buah bagama kaitama bani hagulidano andre. Bama ada baka dede do Yesu Keriso zana saya aga. Ya uga zange fao baboto banoso baba urima fefu ngabale zala horo la lewama. Fabai to bali baba hobulo balangi. Ba fabai modela ba belega foka bazile seki baba makiko baba mailungo fa urima. Ma fao ga hera dede mama angare filida uga. Bazi manefa lumalelo ama boto ba fa urima teraga mela dede masino ma fa saufenau hema ke ade baigi dania ba migu silalo da malulu ama terawau swaya ya tobali sumange sauri sumange samahua si seki so adu si faudu bazo masida uga no sa fa hobu andra aga ba lema male wana tenama ba tohuga ba umasiu baba mahobu ya aga samusan. Fefu banuau ni hakeriso baben KP Jemaat Jakarta. Baigi so ikuti ibadah adreswai. Fahobu lava aurira men romane. Baba nerete de fauri sila aitu ade. Ena siduhu soaya mafausiga de dema. Bama osabwa de dema. Baba maega hera de dema baba maigi baba ngelebaya uga bongi maege balalava auri. Ena oya zifaluka balalave koli ade. Bafaduhu de dema soaya. Na Yehova lo balangi zifakhema ehehani amonia za materete de bafa urima basimena ndraaga baba sendrata baba mati duhu ama au hagelede de no amba fa belenes ada da mato mana badangau ya uga zifakhema baba nerema fekoli ade simana gitu Yesu wa fefu banuau ni hakeriso fahobu Eba bonga batera bagama khaita zoroyomo iralawe iramatua bebe bahasarade de fasabua geraer. Hege soaya baba mairira fonga batera iraunora fahobu ama. Ena otobali fonga bate sisehi so gaina so adu samo sumangi lo balangi. Fahobu enrauno ge soaya heba pertumbuhan baheba lala bazekola. Ena gila ila latada laura so irauno andre ba faumasi lo balangi atresah. Da ezi tobali umbu hobu bakhera irege sisehi gamozua va aurira fefu ngabale la sino amwalaga fefu ngabale usaha sino amwalaga bambanuama ena fa hobu sitobali dela wa amwalaga usoguna khera foto de era fa bole fa toto ira babong halawa gei gesoy babokai baba dua zorugo fa du baharazaki sifalabu basifahana bapanuama ya ira sangarengare babeuh la hori mazara fenau ama nuanehe da uga hesiso banahiandre ba perjuangan masa pemulihan hesiso banoma hesiso ba rumah sakit batera-teraga rasa tua malansia meno mo abota ba abubu gai ba abolera na dalivani Yesu Keriso doto sebua zamo ma abole zama dehenga ba leveh basanolo ya ira baba omusodede fa maigi fa umasi baba panema fa khede zo aya basisa do fa urira Bazo fekhe de la hobo bagani ani badu badalu-dalu ni oguna ba famuala khera soaya va madehesi otaraida uga simanage soaya iterete dema sanderete de fa atubu luwa va atubu baramigu ade si ada ugani fa hobo ira balala bekoli bagulidano pazugi-zugi badadera fa le soaya la rida uga gete-gete ba araba ve faura Kheu bagulitano andre. Simana gitu Yesu iterotedema ziberduka keluarga genonime ama inalofina. Ya uga zorarara tedera ehehani amonia baya uga zama zanohuga fa omasimo baba nohuga ragi fa auri bagulitano andre. Simana gitu Yesu fefu ngabale lalale wa khema baben KP Jemaat Jakarta. Tolong ra enoni lo walangi royo tarai fadrita. Ira BPMJ Satuan Keriso ketua-ketua komisi, guru-guru sekolah minggu, abo pengurus-pengurus komisi. Ena beba sarada de vasa bua fangera-ngera falolohesa tanga ba falulusa fo halew. Baba ngai halew andre. Me ha enoni sada aga ba kheu ya uga zo khe owi ni babayama. Tera-tera baba nohuga pembangunan gedung pendukung pelayanan. Lefa abole ma bangasi walis damato bane badangau. Fahobu KPPAG, fahobu fefu radonatur tera-tera warga jemaat sanundeheni lala halewa andre. Fefu gay soaya roton-rotor zo halewa baben KP secara keseluruhan.
mulai dari sinodal resort, jemaat-jemaat persiapan, bahkan pos pelayanan. Fahobu ama, bah tengah-tengah pandemi COVID-19, bah hegai soaya, bah gotalua perkembangan zaman, ena tola kreatif berinovasi, bah ena gai togbali haga, vetaro be NKP ade bagulidana, irege dozi niha, lasuno bala fola khemi lo balangi. Simana gitu Yesu zondrenia yaga baba mareta, he presiden wakil presiden. Bahegi khema ba DKI Jakarta gubernur dan jajarannya. Fefu gai roto-roto zohalewo yo tarai pusat ofeta daerah-daerah. Tera-tera bazi efa kabupaten bazi sabua kota khema badanoni. Leha deifa mater sitenga moroi khuswai. Da matoa ira badangau ena ola babaya halewa ada si faudu bazo masi lo balangi. So angerai ge si sehi babodrowo lalawa auri dano banua ni dunia ora. Bana fasala ira ama degu-degu dodora eheani amuni ba ohe ira balala saikul si faudu baso masi dau. Oh yang awal ni andra drama amala hori mazara-zara fenau. Ya aga banau ni hakeriso si soba nomo andre. Bahege si soba nahiara za mesan. Na oya gabula dada si teba ila duna-duna. Bala si tobini bakheu. Ba oya ila za bala sekhi oya ila za bala moguna. Da amwalaga bambanua memoroi baba omasi bamoroi baba ahah dedeu. Bazila arata ama fabali-bali raga moroi banahiandre. Ya uga si fau khema. Batra-tra babo beretai gema fefu ngawala aktivitas mamahe molubanua bazi sara migu fenam. Ya uga Yehova gu baloma bale amber aga gofu hadaia. Ba teirawa ba tibaga ngawala zila sehi awa nudu emali ba fasaura aga banahiyama zamesana leso ambeta. Simane nama falua sidang majelis jemaat fahobu aga fater aga ehehani amuni baba malua falu kasatade. Ya emang ngadrema ama dama sawa fenau badezo aya ya aga Yesu Keriso. Sino mama ya aga mama sakau wanguma enrong alida. He ama khema si soba zorugo. Ya te amoni edeim. Ya to bali banua fefu niha. Ya iterezo masida uge. Ule bazorugo ya simana gai bagulidana. Masirugi ma be ma ade. Ba efa ma horema simane fangefa ema sala bazi so sala khema. Baba yo heda aga baba nan raiga. Ba efa ega bazi lesehi. Mea uga zamatere banuau. Ba so khefa abele. Awala khemi irugi zila aitu. Ya duhu. Mia ngavuli banua Yesus si fau-fau hahau dede. Ya to bali amisa maduhu keriso basanau ole baba sedrata bahore. Basa rote de baba nete na fa auri sila aitu. Mitema hobu-hobu si otarai lo balangi. Ya mu fa hobu ami lo balangi ya mu roroga ami. Ya mu fohaga baba nia khemi ya mu eba de nia khemi. Ya mu falemba haran ya khemi ba ya mu be eba hahau de ada khemi fefu. Yo tarai dae irugi basila aitu. Ya duhu. Ya ahobu. Udah dau zato.
Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati,